Minn dan ix-xahar il-kumpanija tal-ajru Ryanair ser tibda lejn 3 destinazzjonijiet ġodda: Fiumicino f'Ruma, Katowice fil-Polonja u Beauvais f'Pariġi. F'konferenza tal-aħbarijiet il-kap eżekuttiv ta' Ryanair Michael O'Leary qal li ser jiżdiedu wkoll titjiriet minnu lejn 19 ir-rotta, inkluż minnu lejn Atene fil-Greċja, Catania fis-Qalija, Edinburgh fl-Iskozja u Zagreb fil-Kroazja. Irrimarka li din is-sena titjiriet minnu lejn Malta żdiedu bi kwart u qed jantiċipa li sal-aħħar tas-sena l-ajruplani ta' Ryanair ser ikunu ġarrew 4.4 miljun passiġġier. We think that will create more growth this winter. We've already opened our maintenance facility at the airport, and we're doing today's press conference here in the Malta Air offices, where we now employ 120 people. Irrimarka li Ryanair qed tippjana li żżid l-ajruplani tagħha l-15 sa 6 snin oħra. Currently, we have 7 aircraft based here on the island. We'd like to see that grow to 12 or 15 aircraft, and that will enable us to double our traffic from 4 million passengers today to maybe 8 million passengers over by the early 2030s. Dwar destinazzjoni ġodda, Sur O'Leary qal li l-linja tal-ajru qed tikkunsidra li terġa' tibda topera titjiri diretti minn Malta l-Ġordan u l-Marokk. Innota li għalkemm il-kumpanija interessata li lejn it-Turkija, il-linja tal-ajru qatt m'għandix l-approvazzjoni tal-awtoritajiet Torok.